hasiera ingurutik. Egun haietan, jaunak, kanpora aterarazi zuen Abraham eta esan zion: begira zerura, eta konta itzazu izarrak ahal baduzu. Eta gainera esan zion: horren beste izango dira zure ondorengoak. Abrahamek sinetsi egin zuen jaunaren, eta jaunak zuzentzat hartu zuen. Eta esan zion: ni naiz jauna, Kaldearen Ur-hiritik atera zintuena, lurralde hau zuri jabetzan emateko. Abrahamek esan zion: jaiko jauna, nondik ezagutuko dut lurraldearen jabe izango naizela? Jaunak erantzun zion: ekarri ezazkidazu 3 urteko txal bat, 3 urteko auntz bat, 3 urteko ahari bat, usapal bat eta usakume bat. Ekarri zituen Abrahamek haur guztiak eta erdi egin zituen, eta buskak bata bestearen aurrez aurre ipini. Hegaztiak ez zituen erdibitu. Hegazti harrapariak sarraskira zetozen, eta Abrahamek usatu egin zituen. Eguzkia sartzean lozorroan hurbildu zen Abraham, eta ikara handia sartu zitzaion. Eguzkia sartu eta ilun beltz egin zenean, labe bat ketan eta zuzi bat sutan agertu ziren, eta aberezatien artetik igaro. Egun hartan, jaunak agintzari hau egin zion Abrahami: zure ondorengoei emango diet lurralde hau, Egiptoko ibaitik hasi eta Eufrates ibai handiraino. Jaunak esana: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, hartu zituen Jesusek berekin Pedro, Santiago eta Juan, eta mendira igo zen otoitz egitera. Otoitzean ari zela,
aurpegiko itxura aldatu zitzaion, eta jantzia zuri dizdiratsu bihurtu. Hartan, bi gizon agertu ziren, Moises eta Elias, aintzaz dizdiratsu Jesusekin hizketan. Jerusalemen gertatzekoa zen Jesusen heriotzaz mintzo ziren. Pedro eta lagunak logurak jota zeuden, baina esnatu ziren eta Jesusen aintza harekin zeuden bi gizonak ikusi zituzten. Hauek urruntzen ari zirela, Pedrok esan zion Jesusi, "Maixu, bai ederki gaudela hemen, egun egin ditzagun 3 txabola. Bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat. Ez zekien zer esaten zuen ere. Hau esaten ari zela, hodei batek estali zituen eta hodeian sartzean beldurtu egin ziren. Ahots bat atera zen hodeitik esanez, "Hauxe da nire semea, nire aukeratua entzun zuen." Ahotsa isiltzean, Jesus bakarrik ageri zen. Ikasleek isilik gorde zuten, eta egun haietan ez zioten inori esan ikusitakorik ezer. Jaunak esana. Eta gaurkoan, gure egizu barrutian, seminario eguna ari gara ospatzen beti San Jose inguruan izaten da. Eta horten San Jose eguna larreguna tokatu denez, gaurkoan seminario eguna ospatzen da hemen gure egizu barrutian. Eta seminarista bat daukagunez, astero gurekin hemen egoten dena, gaurkoan berari utziko diotitza, berak hitz egin zaigu. Egunon guztioi, honezkero zuetako batzuk. Ezagutzen nauzei beste batzuk. Ordea, behar bada ez. Miguel Arrieta dut izena. Iruñakoa naiz. Eta 33 urte ditut. Eta apezgaia naiz. Hau da, apez izateko prestatzen ari naiz. Gaurkoan seminarioa eguna dugunez. Nire esperientzia konpartitu nahi nuke zuekin. Eskola garaian ez nuen apez izatzeko asmorik. Eta ingenieritza estudiantzea erabaki nuen. Unibertsitatean, garaian behin edo beste etorri zitzaidan burua apez izatea. Baina ez nion kasu haundienik egin. Doktoratutza Ingalaterran egin nuen. Eta han ere unibertsitateko pastoral taldean. Berriz sortu zen nigan apez izateko borondate hori. Halere, Ingalaterratik bueltan. Lan eskaintza bat egin zuten, baita lana lortu ere. Eta orduan zeo hartu nintzen diren bizian hori. Baina gehiago behar nuela. Utzentitze nintzela, eta baki nuen seminarioa joatea. Orain, 5. kurtsoan dago, Iruñako seminarioan. Euskara gehiez datik oraindik, eta erderara pasako naiz. Entonces, simplemente deciros que en mi experiencia, desde que yo sentí la vocación por primera vez, hasta que le dije que sí al Señor, ¿no? Desde que cuando empecé la carrera sentí que Dios me llamaba a algo y me estaba pidiendo algo, hasta que yo le dije que sí, pues pasaron un montón de años, ¿no? Y siempre hay cosas pues, que nos asustan, que nos sacan de nuestra zona de confort, y muchas veces lo que nos pide Dios es salir de esa zona de confort, ¿no? Y darnos a Él y a los demás.
Y yo creo que, más allá de la propia vocación, ¿no?, que todos tenemos, ya sea el matrimonio, ¿no?, la vida consagrada, el seminario, es súper importante plantearnos si vivimos para nosotros o para Dios y los demás. Y en mi experiencia yo lo que os puedo decir es que del horizonte que yo tenía vital, pensando, ¿no?, pues, profesionalmente, con, ¿no?, pues los planes que yo tenía, de familia, lo que fuera, y lo limitados que eran, y ahora lo que veo que el Señor me está regalando, aunque me haya hecho salir de mi zona de confort, no sé, a mí hace 10 años me dicen que iba a estar aquí hoy, pues me hacen salir de mi zona de confort, pero sin embargo los planes de Dios nos hacen más felices de lo que nosotros originalmente, ¿no?, pues teníamos planeado. Entonces simplemente animaros a eso, a todas esas cosas pues que Dios os pide o que Dios nos pide a todos, ¿no?, de perdonar a un vecino, pedir perdón, acompañar a alguien pues que igual nos resulta un poco más pesado, ¿no?, o todas esas cosas, pues no dilatarlas, ¿no?, como yo tardé pues unos cuantos años, ¿no?, dilatándolas, sino decirle que sí al Señor y entregarnos, ¿no?, a mí mismo y decirle, bueno, pues Señor, pues esto que tengo que pedir perdón, pues lo hago, ¿no?, esto que... Y confiando pues en que su plan es siempre mejor, es un Padre que nos ama. Y luego pues simplemente deciros del seminario que estamos 10 seminaristas, 11 de Pamplona, Navarra. Hay un seminarista de San Sebastián que vive con nosotros y luego tenemos también el seminario de Redentoris Mater, no catecumenal, que son otros 11 seminaristas. Entonces en Pamplona, para Navarra, estamos estudiando unos 20 seminaristas más o menos. Y simplemente se daros las gracias por acogerme aquí este tiempo y es que ricasco.
Alzuri, Jose Mari Beraza, Sorobarreko difuntuak, Jose Antonio eta Mikaela, Teresa eta Martin, Joaquin eta Inasio, Maitere Fermin eta Andres Zestadu, Francisco Tomás, Carbajo eta Maria Emilia Pinto, Carmen Baraiba, Modesta, Mikaela Diabona, Maitere Luis, Arantxa eta Patxi Bogoza, Maria Jesus, Sagasti Beltza, Ailenak, gogoan hartzen ditugu, jaunak bere baitan hartu eta handik gure egin izaten. Estate zatio jaunari.
egin dezagun ogoio. Misterio